Avuxeni mingiseri wa mina lowu rhandzeka hlangana Dr. S Ngoveni lava ku tiselaka hungu lerinene namuntlha. Nga siya twa hungu leri ni pfumeleli ni khensa Maningi wa Ntamu, ni khensa xipano xa mahungu lexi hlantiseke makondlo ya leswi humelelaka etikweni ra hina namuntlha. A hi khongeli hi nga siya hlaya rito ra Xikwembu. Tatana ni khongela ku hlayiwa ka rito ni ku dyondzisiwa ka rona. Ni khongelela muyingiseri un'wana un'wani laha nga ta ri yingisa sweswi leswaku a ri n'wi pfule mahlo ya mihleketo, mahlo ya mbilu, a kota ku vona. Rito ra wena ri te i ri voni etindleleni ta hina, emilengeni ya hina i ku vonakala. A ri voni ngembili yin'wana na yin'wana namuntlha hi vito ra Yesu, amen. A hi ya hlaya swin'we eka buku ya Nehemaya kumbe Nehemiya ku avanyisaka 4 ndzimana ya 6. Kutani hi aka rirhangu hi ri hlanganisa enkarhini lowu a hi akile hafu ya rona ku ya henhla, hikuva vanhu lava tirhaka a va ti nyiketele swinene. Hundzuluxo lowuntshwa lowa khale wu ri hikuva vanhu a va ri na miehleketo ya ku tirha. Ndzakele ngopfu RB Recovery Bible leyi nge vanhu a va ri na mbilu ya ku tirha. Namuntlha mingiseri wa mina lowu rhandzeka ni lava ku vulavula na wena hi nhlokomhaka leyi nge ku humelela eka vanhu lava nga na miehleketo ya ku tirha. Success is for people who had a mind to work. Lanuwani Nehemaya u langutane na ntlhontlho lowukulu. Rirhangu kumbe khumbi ra Yerusalema a ri mbunduxiwile hi nkarhi wa ku vutliwa ka mfumo hi hosi Nebukadnezar. Endzhaku ka sweswo vanhu va Yerusalema va yisiwe evuhlongeni eBabiloni. Ku hundza kona ku humelele swo tala swinene leswi nga sala swi humelela muti wa Yerusalema. And then rirhangu a ri ngo mbunduxiwa ntsena, a ri tlhele muti hinkwawo wu hisiwa. Hi nkarhi lowu Xikwembu xi khumbeke mbilu ya Nehemaya. Yena u kulele ePersia, laha hi nkarhi lowu hosi leyi a yi fuma yi nga kumeka yi teke Nehemaya a va kusuhani. Nehemaya a ri munhu loyi a ri na vutivi eka timhaka ta swakudya. Nehemaya a ri yena a nyika hosi swakudya, a ri yena a nyika hosi swakunwa. Hosi a yi nga dyi nchumu, a yi nga nwi nchumu xi nga hundangi xi kamberiwa hi Nehemaya. Swa tikomba ku Nehemaya a tlharihile and a ri na profession evuton'wini. Mara hambi swi ri tano mbilu ya yena a yi chava Xikwembu. Hikokwalaho loko ku te vanhu va suka Yerusalema u va vutisile leswaku Yerusalema yi njhani, ivi va n'wi byela leswaku hayi makhumbi ya mbunduxiwile, muti hinkwawo wu hisiwile, a ka ha ri na vuhlayiseki a Yerusalema. Hi mhaka ku rito leri nge khumbi ri vula ku hlayiseka, rito leri nge khumbi ri vula ku biyeleriwa. So eka loko a twa ku khumbi ri wini leri a ri biyelele muti wa Yerusalema, a tlhaveka a rila titsona swakudya a karhi a ya ntirhweni. And then siku rin'wana hosi yi n'wi vona ku hayi khomisa loyi a nga vabyi,
mara onge ku na nchumu lowu n'wi dyaku yi n'wi vutisa yi ri na nsati wa yona hendoti yi nga yi byela ku humelela yini hi wena hikuva wa tikomba ku na swin'wana swi nga ri ki kahle a thuka swinene a n'wi byela ku a ni ta tsakisa ku yini masirha ya vatata wa mina khumbi ra Yerusalema ri mbunduxiwile ri hisiwile so a wu lava yini a ku loko a no kuma tintswalo mahlweni ka hosi a ni ta ya eYerusalema ni ya pfuxa khumbi ni ku hlayisa masirha ya vatswari va mina ivi hosi yi twanana na yena masiku kumbe nkarhi wa ku n'wi nyika leswi hi nge i leave ku va a ya Yerusalema a ya pfuxa khumbi ra Yerusalema hi yo mhaka leyi ni nge namuntlha nhlokomhaka ya mina yi ri vanhu lava humelelaka i vanhu lava nga na mianakanyo yo tiya loko Nehemaya fikile Yerusalema ku na swo tala leswi endlekeke kumbe a swi endleke mara mhaka leyikulu hi vona ntirho wa ku aka khumbi wu sungule njhani Nehemaya a ri na nyiko ya ku hlohlotela vanhu leswaku va pfuka evurhongweni va pfuka eka leswi va nga lahla vutomi hi swona va pfuka va yima va sungula ku tirha hikuva loko a va hlohloterile hi twa va ku a hi yimeni hi tirha hi aka rikhumbi nakambe a ni ku byeli leswaku namuntlha vanhu lava va nga wa evuton'wini hi lava nga ti tshika lava nga ti byela ku vona va nge he pfuki va yima nakambe a ni ku byeli leswaku vutomi byi na leswi byi swi tisaka ka munhu un'wana na un'wana byi tela ku ta faya norho wa wena byi tela ku ta faya makungu lama i nga na wona byi tela ku ta vona leswaku i nga fikeleli leswi a wu swi lorha wa ha tsakile hikokwalaho ni lava ku vulavula hi mhaka leyi leswaku vanhu lava humelelaka vuton'wini hi lava nga na miehleketo ya ku tirha i vanhu lava nga na mbilu ya ku tirha people who have heart to work loko wo pfumala mbilu ya ku tirha vhela i tsarisa certificate ta mafu u tsarisa u lela na maxaka ya wena because a wu nga pfuki hele vuton'wini a vuton'wini vutomi a byi endliwangi ku byi ta va mukapu vutomi a byi endliwangi ku byi ta va ndhopa vutomi a byi endliwangi ku byi ta va mati vutomi byi endliwe ku byi ta va ribye vutomi byi endliwe ku byi ta nonoha hi mhaka ya ku swi teka munhu la nga na mbilu ya ribye la nga na mbilu ya matimba leyi nga tiyela ku langutana na vutomi a swi endleki loko vona tintshava ti nga ninginiki loko ba moya i mhaka ya ku ti akiwe hi maribye kambe misinya u yi vona yi ya hansi na le henhla ho khensa timintsu ta nsinya wun'wana na wun'wana loko vona nsinya wu nga munyuki hi le hansi wu nga kakatsuki hi laha wu nga tshama kona i mhaka ya ku timintsu ta wona siku rin'wana na rin'wana ti ya ti dzima ti ya hansi loko nsinya wu leha wu ya henhla timintsu ti fanele ti ya hansi swikukutsi na misinyanyana leyin'wana leyi ya timintsu ta ku vavisana tindlu a ti helo hi nkarhi wa bubutsi hi to ti va nga ku makhombo ni ku byela yini leswi ni ku byela leswaku vutomi byi fanele byi va byi akiwa ka nchumu lowu nga tiya and then nchumu lowu nga tiya i ku va na miehleketo ya ku tirha i ku va na miehleketo ya ku endla leswaku swilo swi humelela Nehemiya a rhandzeriwe hi vavanuna na vavasati lava a va ri na miehleketo ya ku tirha hi marito yan'wana ni vula yini namuntlha u nga ku doctor mi vulavula hi yini ni vulavula khumbi ra vutomi ri dinga vanhu lava nga na miehleketo ya ku aka u ri Nehemiya hi akile khumbi ri fika half ya le henhla laha ri fanele ri fika kona u aka khumbi leri a karhi a hlaseriwa u aka khumbi leri a karhi a sandiwa a nga yimangi ku aka a ni ku byeli leswaku evuton'wini ku laveka vanhu lava nga na moya wa ku aka moya wa ku aka i moya wa ku tirha hi swo swi endlaka munhu a humelela hambi ku ri mhaka ya vukati lebyi tiyaka vukati lebyi nga ta tshama vukati lebyi nga ta fika makumu byi ku koco byi hetiseka i vanhu lava va nga ndzeni ka byona lava nga na miehleketo ya ku tirha va nga na miehleketo ya ku aka namuntlha hi vulavula hi ku kula ka tikereke kumbe ka kereke ya Xikwembu kereke ya Xikwembu leyi kulaka hi leyi vanhu va kona va nga na miehleketo ya ku aka va nga na timbilu ta ku aka ku hava ku kula
hambi economy ya tiko ra South Africa yi dinga vavanuna na vavasati lava nga na mihleketo ya ku aka, mihleketo ya ku tirha. Mfumo wa hina namuntlha ti-departments hinkwato leti nga kona ti dinga vanhu lava nga na mbilu ya ku aka tiko, lava nga na mbilu ya ku aka ikhonomi, lava nga na hayi ya ku mbunduxa, hayi ya ku hodlosa, hayi ya ku dya mali, mara ya ku tirhisa mali vaakatiko no aka rixaka. Namuntlha loko hi vulavula hi vanhu lava humelelaku, hi vulavula hi lava va nga na mihleketo ya ku tirha. Eswikolweni swa hina namuntlha loko hi ta va na vadyondzi lava humelelaku, hi ta va na vana lava humelelaku, i vana lava nga na mihleketo ya ku aka, ya ku tirha. Mathicara lama endlaku swilo swi humelela eswikolweni swa hina hi lava ya ku entirhweni va ri na mihleketo ya ku ya aka vana, va ri na mihleketo ya ku va ri na timbilu ta ku ya tirhela vana, ta ku pfuna vana ku va humelela. A swi ku hava success, ku hava ku humelela munhu a ri hava mihleketo ya ku tirha. Hey, a ni vuli ni ku humelela a hi ku khendla, ku humelela a hi ku xi dya vanhu van'wani, ku humelela a hi ku lava swilo swo karhi. You know, vanhu vo tala namuntlha loko a lava ku humelela, that's why u kuma ku munhu a khendla na lava fanele a nga khendli, u ya lava swilo a ku ni ta kota ku humelela. Ku humelela ku le ndzeni ka munhu, ku le ndzeni ka mihleketo ya wena leyi yi fanele ku yi lava ku tirha. Hi humelela hi ku tirha. Hinkwavo vanhu lava nga tala hi vulolo, hi ku ya hi mina vulolo i twins ra vuloyi. Vuloyi byi vangiwa hi vanhu lava va nga laveki ku tirha. Loko va vona van'wani va tirha, bona va tshama hansi va va esphaza kumbe shop leyi Satan na madimoni va tlangelaku kona. Mara a ni ku byeli leswaku loko hi lava ku humelela hi ta fanele ku tirha, hikuva rito ra Xikwembu ri hi byela kahle ku Hosi Yesu u kume vadyondzisiwa va yena lava a nga va vitana va mune va matimba, and then a va byela ku hi madoda nghenisa ntinkoka ta n'we la mpasa, va ri hi tirhe vusiku hinkwabyo a hi phasa nchumu, mara hi ku ya hi rito ra wena hi ta nghenisa rikoka nakambe. Endzhaku loko u tirhe i nga humeleli, tlhelela eku tirheni lava maendlele, u cinca matirhele, u tirha hi ku antswa. Nda ku byela leswaku kwala yi nga kona i ta kota ku humelela. Xikwembu a xi ku katekisi, vana na mihleketo ya ku humelela, vana na mihleketo ya ku tirha. Hi swona rixaka ri akisiwaka swona. A hi khongela hi vito ra matimba ra Yesu Kreste, ni khongela mingiseri un'wana na un'wana la tweke rito leri leswaku a vi na mihleketo ya ku aka, ya ku tirha, leswaku a humelela evuton'wini. Amen.